Okay. Ovvjament, tista' fuq Ġon, għal-dajem, awguri u proset, natu applaus. Tinsewx, meta tikom iktar maċċat li kun qed tagħmlu iktar ġid l-sistema tagħkom. Grazzi li kontu magħna, segwejtuna, grazzi lill-kru kollu li kelli miegħi hawnhekk allura Filip Donnu għandu ġen biex jibda ikanta u jdoq. Aħna nagħmlu appuntament ieħor għada il-ġimgħa wara fl-10 ta' filgħodu. Se nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Insellmilkom. Għaddi Sawn jirringrazzja lil Fino, Veneta Cucine, Nara Camice, Rilastil Skincare, Phyto Haircare Products, Brinkat Pianos, MTS Arts and Crafts, Ethnics, Malta Antiques and Collectibles, Guido Spice Corner, Malta Bartending Academy, u l-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd, l-Ikel u Drittijiet tal-Annimali.